смеется. Это обыкновенный удав. Крокодилдің баласы. Пальмалар. Туғандар, мына жұмыртқаларды қарасаңар. Страустың жұмыртқасы ең чоң. Страустың жұмыртқасы екен. Ең кішінекей, обычно бөдөрөнгө страустықты қарасаңар. Домашние куры. Мына уялар. Уя арганда уя жасайт экен да. Мунуку мындай. Буларны ылай кошуп жасайт экен. Булар чөптү майдалап жасайт экен. Буларына чөптүн өзүнө эле ылай кошпой жасайт экен. Булар сонун. Hiç kaçan uya buzbağınızlar. Nana özünce tok etkeni. Kola aldım. Kırağlatça özünce bir başlıca sonu. Tıkaçık degenler. Ne sonu uya jasaytken. Искусство da bu da özünce çü. İştekiler kalbaya kalıptır. Na. Privetik. Вообще неудобный стол дорогой. Бузулбай эле жатат. Страшный. Секире албай жашайт. Карышы. Азыр. Nasıl жалко екен. Даже қимылдан сыйып кеткен. Сол жерде отырат екен. Кенгуру. Басып қайса соны болды эле. Кайфует. Агайы бул дагы мына кар жадырып койтур. Бул жакта кирнишет суусунда сонун болуп. Азыр уктап атыптыр да. Кар жадырып турат. Трубы искусственный этот снег идет. Он спит, все равно неинтересно здесь смотреть. Как-нибудь утром придем, посмотрим, как он там по снегу купается. Все играют. Ананай. Это за змея. Это обыкновенный удав. Это удавчик. Смотри сейчас. Крокодилдің баласы.